Tapi tak ramai kalau ya. Paling banyak ini. Kasihan dia orang. Itu ketua pengarah kan? Itu ketua pengarah immigration. Itu sebab ini kali dia orang sangat polite. Before kan, dia orang jerit-jerit, pukul-pukul kan. Ini kali tak ada jerit, tak ada pukul. Sebab itu ketua. Ya, Malaya. Cok, tak pegang hang beti. Di depan ibu. 78 Yan. Sige kalo. Mobu, jalo Malaya, kalau ngom di roti. Beuh. Ambat. Mengam Malaya. Pasah. Bila ada kini, bila ban kena dalam lori na, kita maapi saat ni ban kita kakalan ju na kada ju ban tu kapeh lu terus kampung. Kapeh terus kampung. Ban. Lere kering ban. Api dikit. Tak ulung, boleh ke ulung. Ya, Mbak, Rayu. Enggak, ada Malaya. Cuk, Malaya.